Thlir tu te chi bai le vekule tun tum kan video a chuan Mizoram Sarkar hnuaia Sarkar na lak dan kan en hovin kan thlir ho le dor ani tun din huna hian Mizoram Sarkar hnuaia hian department sang somnga borvel oma department kan an ti hian PWD te PHE soil lampang te veti PNE kan ti te khatiang khan department sang hi tun din hmuna hian Mizorama somnga chuang somnga borvel omani chung department sang atang chuan naruak kan ti hi promotion awang te tin na indai lo na awang te poin naruak kha alo om thina ni chung department sang atang chuan na khalo ruak ta se engtin nge an process anga engtin nge naruak kha an mani department khan an la top don nge ti chungchang te kha kan en hawanga department sang tuna kan soita khawa khan department a naruak om reng hianin khami department khan DPNAR a deal na emo riatir na emo an va thlen turani DPNAR kan ti chuan Director of Personal and Administrative Reforms ti na ni a DPNAR khan riatir na deal na khan va thlenanga DPNAR khan an lo en dikanga ti chuan Finance Department a an va forward le don ani Finance Department hian an sumdin munte Mizoram sumdin munten lo enanga entinan AE post som emo JE post ni emo khatiang khan UDC LDC khatiang te po khan post azir khanin deal na anon thlen kha an lo enanga Finance Department khan sumdin munina zir lo chuan post som kha post nga kan sanction thaye post nga kan approve thayen lo tianga poisa lo mani kha chuan post som proposal ang khan an lo approve thei bokani ti chuan decision an siam zo hnuwa khan Finance Department khan DPNAR a bok khan an vathon lenga an vashia tir lenga DPNAR khan heta department rondil tu post rondil tu te hena khan an vashil le don ani khamin huwa khan DPNAR bok khan nala theitu tur board selection board kan ti te tin public commission kan neya MPSC le MSSSB kan neya Mizoram Public Service Commission AMO Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSSB AMO na azir khan riat tirna an va thlen don ani DPNAR khan khata kan riat tu chu tundin hmuna hian MPSC hian Sarkar haruaka hian Group B gazetted le Group A gazetted Group A kan ti chuan officer chin khani maya tin Group B apo hianin gazetted chin an oma gazetted kan an ti khan sil mang phachin ani mayang chu sil mang phachin khang ho le Group A officer chin kha MPSC hian tuna tang chuan ala tran don ani tun ma ka chuan MPSC hian department naruak reng kha Group A Group B Group C Group D vai khanin ala vek mai thina ni fair po kha kan ti thina amero chu tun naya umsah ni le som pariat borvel khan nin ka hria MSSSB kharon dinga chu chuan Group B non gazetted kan ti ho le C le D khatiang ho zong kha MSSSB hian ala to don ani ti chuan khata kan hria tur chu Group A kan ti chuanin MPSC hianin MCS kan ti te MPS MIS kan ti te MFS te pon yang chu tin MES AE SDO kan tiang chi ho zong kha officer chin kha Group A anita tin Group B a hian gazetted chin le non gazetted an omani gazetted chu kan soifia to kha gazetted officer chin kan ti khan revenue officer te tin forest ranger kan ti te taxation inspector kan ti te khatiang ho kha tam tak polo mang khatiang ho kha Group B apo gazetted sil mang phachin an nia khang ho kha MPSC in Group A nen khan an la don ani ti chuan Group B kan han ti khan non gazetted B ga khan UDC kan ti te tin JE kan tiang chi khang ho khan ni lenga tam tak po ma kan soi seng lawanga tin Group C a chon LDC kan ti te sub inspector kan tiang chi te po anianga tin Group D kan han ti khan 4th grade cook te pion te chokidar tin driver kan tiang chi ho zong te kha khang ho Group B non gazetted te Group C le Group D ang chi te kha
MSSSB hian an la dawn ani tin MPSC kha chuan Group B gazetted chin le Group A kha an la to dawn ani ti chuan DPNAR khan heta post ruwa ka zir khan Group A an ni chuan Group B gazetted chin an ni chuan MPSC a khan hriat tir nan va thlenanga Group B non gazetted te emo Group C Group D emon lak dawn ni kha chuanin MSSSB a khan hriat tirna lekha kha an va thon dawn ani tin DPNAR hian recruitment rules kan ti na an lak dawn a hriat tur poimo ang chi zong rules RR kan tiang chi kha khami telin an va hriat tir dawn ani document poimo ang chi te tin na lak tur zat post ruak ang chi te educational qualification te age limit kan tiang chi te kha tiang zong kha recruitment rules kha DPNAR hian an thon tel dawn ani ti chuan MPSC emo MSSB emo khan khami hriat tirna khan lo enanga exam hun tur khan lo fix anga notification kha advertisement kha an chu adon ani advertisement hi MPSC chuan an manin official website an neya unofficial website atangin tikhan hriat tirna an chu anga tin mi pusek kan ti boka apps an nei boka hemia hian an advertisement hi an ti chuak reng thin bokani tin local TV channel ate chanchin bua te an chua thin bokani naruak hi ti chuan naruak kha advertisement an chua hnuwa khan exam 10 conduct anga exam an conduct hnuwa khan written te tin mains exam kan tiang chi zong ba ka interview te ka tiang khan ti zo hnuwa khan appointment an neya ti chuan exam na atling te kha heta tira department a naron deal tu post ron deal tu te hena khan an post a thin ani kha Mizoram sarkar hnuaya nalak dan process anyang chu akal mang tlang pui chu nia fel hel le diklo lai te pom mai theya amai ro chu kha atlang pui anol pui chu ani ole khan zong khatun tum kan video a kan en ho thele kan thlir ho thei chu ni sela video dang le a chuan naruak thren khattele tun hnaya sarkar hnuaya sarkar department sang naruak omte ba ka exam hun postpone ti chungchang te tin anla khun tur chungchang te tin exam tur mabak ang chi te kan en hovin kan thlir ho le don nia